umusore umeze ute? Ameze neza. Ariko ubona utarahisemo neza. Kubera iki? Nise hari undi muntu wabona ufite umusheri nkanjye bibaho. Barampenze dushatse kubisubiramo. Iwanyu bama abakobwa bane nkawe njye ari umuhungu umwe. Nibure mutwa tuye ku kigero kingana. Ubuso ni he wakora umukobwa nkanjye? Ambona aho bakora ni benshi ahubwo bajyana he ko bari bo benshi. Ndi mubi none. Uri mubi nuko ruguhumiriza. Nzi nabigira. Ndi umugome se. Ntabwo ndi umugome. Ahubwo no kugira ngo nkwereke ko burya ngiye gwahisemo neza. Cyambere cyo nzi byose, nzi kubyina, nzi kuririmba, none ubu ngubu nzi no gukina karate ngiye mu sportif cyane. Nzi muri make. Ikibazo icyuzi nawe n'umwihariko nyine ntashobora kugufashamo ariko ni nkawe nta byinshi uzi wowe. Kazi bundi bitambaro bye bisobanura iki mu mutwe? Nikuzuri ku musatsi. Nako ngiye muri salon byarakunaniye. Nakunye amafaranga. Aya nayo wanyimye nuko ntabishatse. Aho ukize no gupfumura amatwi buri gihe. Wese bapfumura handi ryari? Oya naho gusa. Harabona bo bapfuma amatwi barayazengurutsa kurya umubeve uvuga utura mukobwa yarapfumaguritse. Kuko yapfumuye ahantu henshi nyine. Barapfumaguritse rero nanjye ajya mpfumaguritse. Hanyuma rero ndagira ngo mbwire ko muri minsi dufite amarushanwa. Dufite competition kabisa. Kandi umunsi sare yacu irokipe cyane. Mu bantu nagomba gutoza runahamagaye ndatoreza hano gayo umunsi. Nagira urumva rero nk'umuntu usangiye urugo singiza ko nguturaho ibintu ngubone byabaye ntagize mbikubira kandi. Uritoreza hano mu rugo? Ni hano. Rega buriya twebwe imyitozo yacu no kunanura imitsi gusa ko uko ingume igenda ko umugero urambuka. Singoma kuvuga ngo tusimbagurike cyane. Yego dufite sare zabugenewe. Ariko nanone iyo bibaye ngombwa ko umuntu gusanga hano nabwo uramutoza kabisa. Ako yo nzagutoza ryari. Ubu aruko kugira ngo tushyame ipano y'itrening naga nibura ibyo binure nkabiyaza. Nkakuyaza kuri izuba. Amaherezo rega siporo rega karate si ukuvuga ngo nukwitoza urwane. Ni ibyanyu busubira abana ntashobora nyine gukina ibyo mamukina. Rega si ukuvuga ngo uzabitoza ugiye kurwana. No kubunanura imitsi gusa ni byiza. Umukobwa nka ari ubungize nka 26. Ibaze ruko uzayize 30 imva imitsi yarasobanye usanga utakire kura aho wicaye kubyutse nko kubyutse nka yagandaye gusumba ibyo byagushimisha. Guhera urwego umunsi nawe. Oya panuro munsi tuzaza. Oya okay basi. Aha umusibejo. Myenda yabiri hariya tuyadukorana karate nako imyitozo mbere yo kuryama na mu gitondo niba tudafite akazi katuraje ishinga cyane. Sawa. Urabinyemereye? Tuzabikora nara. Ese urankunda? Urankunda cyane. Ndanabana nawe. Naye ndagukunda nka buri shoka. Cyae. Yibonye wakora iki? Nakwasiriza inkwi zo gucana. Ni karibu. Ntabwo wakinze ngwino sha. Azura komanga nagoye karibu. Hagiye ubwira abantu neza. Nzovu. Good. Ari mwana umunyeshuri wanjye nibura watangiye kunyubaha. Ubona kubwiraga n'uyu nguyu. Wamubonye? Hagara hano sha. Umunyeshuri wanjye kumureba rero yitwa Nzovu. Afite imbaraga za turanitasi y'icyayi. Ese uramutoza ute ndeba ari umwana? Umuki? Uzuri umwana. Iyi ni imigwego apfukiye mu mutwe sha. Wagize ngo akora ku cyuma. Akaba arifuye mutumukiyeho. Aza kwemera ko ndumva. Ubu ni umwana saka kanwa ajya nakingurube yashaje icukura mu ifumbire cyangwa ahantu mu ntombe ugira ngo ni umwana. Uzungu y'inguma atera. Uyu ni umunyeshuri wanjye afite indi komere cyane. Kandi ne yarya ntabure muhagije. Kambe mbare. Okay hunga ahubwo twikinire. Nzovu. Uyu ni umusheri wanjye. Aba yagusuzuguye ngo uri umwana ntazi ko ari rwose sha. Mukanya ugiye guseba. Ngewe. Birashoboka ko umwarimu umunyeshuri yamusebye. Cyitwa ko ari umugore wa cyangwa umusheri. Burange mba mubi nk'inzara tujye mu rubuga sasa jya hari. Ugiye kwiyambura. Nakatuza kameze nk'amabya y'ingurube. Ushaka kubitwara inyuma y'inzu. Kunyagasa. Uzuvuga ngo wanyu warapfuye sha. Ajyana inyama yarwo. Nzovu. Sike. Hagara hari aho ngaho. Hagara ureba hariya. Wahisemo aho ngaho. Wakigira inyuma gato. Banza hagare ndebe. Position nziza, position. Ibi nakwigisha ngewe. Nuko nakwigisha. Wazajya mu mashango kansebya. Wazajya mu mashango kansebya rero. Bakwaze ndo kwishobora ni MAITRE pasteur wabusebeje. Rero ugiye guseba waranyigishije. Ngewe. Erega buriya umwarimu yigisha umunyeshuri
umunyeshuri akazajya akamurusha ubwenge ku buryo urutugu rwakora rugasumba ijosi. nzi kuki umuntu aba perezida umwarimu akakomeza akaba umwarimu Kuki se perezida wari wagitwe na perezida w'abanyonzi abona na perezida w'ibibi n'amakoperative babaho. Nta soni. Okay, icyo nshaka no kunyereka kwanza bantu nyereka byo nakwisha ubushize. Kabiri hindura zamuka. Ibyo birahagije kora nyereka ibindi. Tamugire ndebe. Ni sazi neza neza. Ingume tari ingume turebe. Nyagasasa. Kosha mubwiye ko ubwo n'ubugaru ukoza mu isoso karya. Umugiro jya n'uwisazi. Ngwira ahubwo mbanze nkwigireho. Mwigireho. Nyine. Nshaka kunyigiraho. Numva ukomeye NZOVU. Imyitozo naguhaye nshaka ko umunsi binyereka. Nagusuzumaga tayari. Kamai. Nangutera Kamai we. Kirahasi. Moyo ko mise ngafata. Iyo wigishije umuntu agomba kumenya. Ntabwo bafata. Mwekate nta gufata na kuri. Kamai. Sorry, yo. May God not allow them, make them kill you. Shero iyo ngara gukubise. Oya ntabwo yankubita. Nose kuri hasi. Ni imyitozo. Ntabwo ubabaye. Oya ntabwo ngiye mbabara. Ntabwo njya mbabara na rimwe. Ndetse babe kuri kwahagira haguruka. No kwerera izuba. Ngaho haguruka se. Uretse gato mu kanya. Zanira amazi. Gira vuba zanira amazi. Ariko nyamara urababaye. You think say they wise? How possible we hear of this? Seshe naguishumuru. Ntabwo mwishe namusinzirije. Oh my God. Ndetse Ntikatiribaho. Ndetse mwitoza musiziriza. Musukira amazi. Gira vuba. Ntacyo urapfa. Siye kumenyera kwawe ndagutozwa cyane kunsuzugura sha. Gira vuba zanira amazi. Ariko ndaje. Gira vuba. Amuri wabere byari. Abere. Ari mu gato ko metero. Ntabwo ndi nuko size amazi. Moya amazi menshi ya. NZOVU. Kwere none umenye ko natugukura ngo tsumbe jose. Wabyumvise? Uranzure. How old is she?